Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kadau jungan jungi memo. Ila persang ban ya tunduk UBC. Penyikiran halor dari ka isu gede ber ka Islam ya ka ban pen menrai nok ya ki result jungi kena uji pantam ni kena jong Capital College. Panalo kataru dan pat sekawai ro habede bat ka entrance. Mantau senam ka university lembak academic council. Kalau sim dia recommendation jong ka dean's committee da ka bakin pediang berpenung kelas kena apa nehu lengba ka ka merit based selection susuru kelas sim pediang ya ka recommendation jong ka dean's committee da ka ba penkiu ya ka weightage kita balong ship point indai habang ipet penujur ban da ka senam ngilai ba da ka balik ya ka high senam la dep gele ya ka merit based selection ki pasak tak hari kena jungi kamtam na Capital College namar kani evaluation process jong university jungi bat kiwe university ke pair la menta ki penkiu makana extra an additional 10 point kam mora jimun toy kena jungi namar langi pet ki marks kamtam ki kena ki bapoi wat haki topless ro ni pet ki marks jungi ki dai 60 or 65% andai pat banya compare pat kiwe pat kena ki badai na kiwe university 70 or 80% kena average te kani ka jingle university kapen duk nang subun kamtam mi kena ba pulih ke jela jungi bat kerpang ro kamtam mi kena wadai anaki Affiliated College lane ki college by Snow University susuru ngila persang banyakan ke por wadai ba entrance test namar ba university ka jukno ko ong ba ka let's say ba ka state government kam ai ne ka permission mempelong ya ka entrance test ada university kala on pelong ka penbiang special ya ka SOP kini protokol ka biang mening li hero ya ka UGC guidelines kepala bu renti dari kepala bu renti kenang ba kino university kala ban play ya ki college le kelas jongki lada ka state government ka declare ki bagi safe zone area ringi hidup mentah bah po nehu kamdan ngono positive case kila ban declare ya ka boleh depan open ini ka college bat haju ke poro lembah kani UGC kala lang isim buat ke university kala ban pelong entan test ni nak liang jungi ni dawasai ba ni dah persak jor ba ya ka merit based selection lu inam pediang bat susu ke bak paper ni la ya kren nak por ngila phak ban table ro ka po academic council baki pelong nak bak paper number bun di kena jungi di sem jing ban kamtam ni gibrang di bapang ki basitom ki bamyo ban le ka exam semester ki baladep ki jongki temen tapat la declare nak result kan pelong ke bak paper ki kena sudu nak tang season 2 nak season 6 ban join le ban peten susu jung pulih jongki habede master degree kani ka jing bam pliang ya ka jing pampelong ya bak paper ro kadai na kadau bak university ka sim sting parat namar bak UGC guideline ka bak permi neutrik jong bena Julai arja ko kalau ong sai bak paper on pelong lagi university la di university ka snow bet bas snow biang na menta ka jing baha bak jing bet jong kena pulih jong ka college di jong university ki backlog paper ada ngipet ki we university kum Manipur University, Telugu University, Cotton University la depan pelong ya backlog paper suaban declare ka result taga ba pelong university bahkan sim ni kani kesenjam ban haduk mentaro makin pat lai ro ban rai habede ka backlog paper takatahi kani ka keruak basai university baru seketua ngila persang ban ya trailang bag university na kapor kanang bangin pensok kamtam hagum kani kapor jong klam corona bannya pentulan lam ya kam habede bag jing phap jing bet jong kena pulih po university jongi bat kunju de Affiliated College kani jing senang jongi kani tang kabarit ban university na ni kapor kamtam administrator kim kinsting ya kani bat kim ngap ya jing dawa jongi ngim se banyak bat da kawe linti wancim ba senjam ka ba kamteng susu wala holong no pot ro kawe ka daw golong ba ki ai daw bayo ka state government kampiang no ngai ngila ai ro suggestion ke babiang na menta university bakin pelong ya ki entrance exam haki cluster classroom da ka baki follow ya ki special pa ya ki special operating protocol man pinya jengai la ne bangi penya klat na obat inun kena bawan na bar jela kila ban bu no ha science cluster ngai ki kena obat bane po jela jungi kin bu no apo ka arts cluster namar ba ki hapo ada pelong ya ka entrance tunju pelong hakujuk ko por di department ba khoi pelong kawai department hakawai sni department kawai sni ngasngo ba kam dani jing habede ban maintain ya physical distances ladangi pelong makna ya ka entrance offline